Tipe orang pada saat ketemu mantan versi bapak-bapak cek. Bah, hodi, amang tahe. So pada kuta danak kaning. Ay lamar niyak ko. Saya rasa ko buwi niyak ni daging. Nadi doho manang terteka batin. Weh ha. Sobong niyon. Ayo ni si donay pangwaram. Tidak matam. Oh, no ni nataku. Ma, kenal hojo. Niyon, dong aku yan latihan produksi di sekolah. Bah, nesot doho HP. Ay anak mo don. Katengate. Parkeledo ngini la sarupa hiso now. Ay dang natarbam mo sa otik natik kinibibit na sa burone. Ay pajono jotuson Maila tu pa na mabiyar doho mangida matam. La so masihon doho po ang tuharuting na sumarsisiki. Bah, lambaga doho bah. Ay jono muroy ame. Ya sama. Asang doang makata curhat-curhat tita. Tipe orang ketika baru dapat kiriman uang dari anak cek. Halo, nasa binamang kiriman mi. Lasiro. Ala itong malunguroh ako. Amang tayo nga huday bihasil kiringat ni anak kinaroh ako. Sa lilingon hulang baw kiringat na doho anggo. Lahola sa juta do kirip po ate. Buham hiyama palitabay ho 200 na. Asa ribondik ya joma na may gilaw lang ako na may na nakariting diuton. Pola may kirip po hiya ni nang ho peasalias. Alin ang pesonira jim mo mandida sa tetap yes. Pete jo pete asala jo to alaman. Ngasa beda nang da. Si Tiur mangirim sa Malaysia. Yaloy hamu po chali manang nami sopi. Neko dapat tatugil nama. Nadong didik kumay manoti gajina 50 juta. Na baru mengirim do beda. Tipe orang ketika baru dapat kiriman uang dari anak cek. Halo, nasa binamang kiriman mi. Lasiro. Ala itong malunguroh ako. Amang tayo nga huday bihasil kiringat ni anak kinaroh ako. Sa lilingon hulang baw kiringat na doho anggo. Lahola sa juta do kirip po ate. Buham hiyama palitabay ho 200 na. Asa ribondik ya joma na may gilaw lang ako na may na nakariting diuton. Pola may kirip po hiya ni nang ho peasalias. Alin ang pesonira jim mo mandida sa tetap yes. Pete jo pete asala jo to alaman. Ngasa beda nang da. Si Tiur mangirim sa Malaysia. Yaloy hamu po chali manang nami sopi. Neko dapat tatugil nama. Nadong didik kumay manoti gajina 50 juta. Na baru mengirim do beda. Tipe orang pada saat ngajak pacar jalan versi cocek. Halo dek. Jala kita baru nginoda. Jempito nonga sa tahu si. Ngeko siap poda. Alana asa terhatop kita saat di XX1. Asabi ta pesanan no kursi paling belakang. Asabi bas masih turbingan. Ngama po dek. Toy mano pala mga beoda. Saro ato si majemput to. Adong sa tempat makan baru. Menu andalan na. Si bago rasa manis. Dek, bodoh keluar baru nginokan. Lagi mula akado ka sa kusututana. Marhua pola hita tu XX1. Di kosak ko mahita manoton X and XX. Lagi dia dek. Aga pong masulya na tu ho. Habit ako kepek ko marisak pirang marisak biyaw. Asa nong krok kita? Gisek ko johami. Tiyan, tokinero tu sida. Unang nakita tipak kesalawar no. Bahasa daman dari tasmi. Unang tersugan no tangkurung mi di bonani sawiti. Tipe orang pada saat ketemu mantan cek. Hey, isiro mo to son. Buruah dun way ngalit mo. Oh, amang muluning na chulo baw ni hosa nyo mulumar si haratan. Horas, dede. Aw pengamuli tu pengusaha ratusan juta omset na tiap hari. Patadaw jo dong aku yan. O kiam dong aku seperjuangan di kos melewati malam-malam dingin. Bah, naisod doho lah. Buhita pa jupang di sonate. Bahasa magkapajuk pa kita mo siya. Gabihira pa sunggul-sunggul si damo ulit. Hindi puho terlupa na padila ni. Bah, hodoy. Isa naman inaro ako. Jadi hodoy de. Parjolo da. Kudak kinurusak ko. Marhulo na kindisasira mo nun. Hapit nang lewat tiba. Beta. Tutupi. Ano isiguray. Magiging manginabong ini. Naritik di. Tipe orang ketika mantan minta balikan lagi cek.
Sudahlah Jack, lului mana asing. Memang saya rasa cocok di hitana dua. Merdu muse, alana baju bekas dua lo mamake. Mau lo pacar bekas di palis todik kudoi. Unang maju sonar gua lusia teh. Jolo huida maju hoberu bagabe Power Rangers. Ati buha mau lo ngatuk karsi si konon gabe mulak muse roh aku. Marhu abe ho saya roa. Ripo lang ngacik salilingok pabenam ni. Diolo toko au ditusuk ko. Alanu ngama ngahulu pao besudi. Lului madalamu, hulului dalamku. Ngahudu gay keroh muse. Ala di idaho penampilanku semakin cetar, buhiku semakin glowing. Alay sorry majuate, tikiroa doa ho lepelhu, molo sonari nga naik level. Toy ma, tabuk kamu se lembaran baru. Tabuk kamu se lapak baru. Ala na lapak tasalilingon na debo na nipisangi, ngisuan ni gadong. Tipe orang ketika pesan kebaya pengantin cek. Jadi tolong Eda buatin bahannya dari brokat Prancis, full payet dari atas sampai bawah. Semuanya pakai bling-bling warna emas, bercetar pada saat pesta dah. Apa dah? Senamot 1M. Holang parsi baju kudu 1M Eda. Molo senamot tu 2M. Molo boy dah, kerana model off the shoulder. Senot tu gijang terbuka tahe. Jadi molo pinake kalung niba mas London na belgay, langsung takas tarida. Ngasong dia mate, sudah do bagak kuida. Molo na model Sabrina, cocok do tua udah. Pani dah masuk dia mana bagak pos raku tu ida ngom malu ida. Molo model sono sadia meda. Molo na songonon. Asing harga-harga di pani daun. Garis si ane avan tidak si Ipan Gunawan suku kami dang pola na saya harga na malas di babula balik Jakarta. Ima dada iko sesuai dengan hasilnya melodang mare di dawan di TikTok. Alay nang peso ngoni hujalo doi. Tipe orang ketika dengar khotbah di gereja cek. Pasti mapang tua jamiton. Galatia 5 ayat 22. Buah-buah roh, kasih, sukacita. Udah pernah ngilok konoan. Nang pesoyane ku jam mulong sa ijagon. Ngetebak jamita ibana. Mengajak one by one be. Buah serang kalor hona budari. Tapi roh ibana. Ipangi do nomor roh am. Diga penuang saya ngamali butuh. Nah, saya robor nama mata kos yang nakadosaku. Tipe orang ketika pertama kali ketemu calon mertua cek. Horas naboru. Siap do naboru kan? Do naboru. Au do na diceritaun ni abangin na law gabi paromemu. Hola na nama tokin na dong amu marbadai. Naboru. Amang buru. Do naboru. Pardonganan ni abang odaw. Molo au buru-buru naboru. Molo oma borua. Naboru. Bagak kia dopet na asli ni naboruan. Biang. Anaknya biang muna naboru bagak-bagak ate. Manuk masuk tu jauh manuk naboru. Bagak kia bariping na. Halo naboru. Namangan naboru. Aduh na ibu kami nak doa bangun. Bojo bang ini nak baik ko sa telipan na tatuhori. Horas naboru. Goda kira rabang-rabang naboru. Napake sobat dopet naboru mga lopa. Pantas. Tipe orang ketika ditembak cowok cek. Lo doa marhalik tu abang. Alaikum soma bang Marisa. Stop main skater. Push up minimal 100 kali setiap pagi. Rajin tu gereja. Jalan melulang tahun now ikut ada surprise party. Idia ma abang serius tu au. Iba peruado. Ubaga do presidian sastro. Ubu niba kariting atas bawah. Buruna pogos muse. Hola sehali sa tahun do hami gati mobil. Nama lo ako mababaper. Dirpo mapatuaw ta Jimmy. Molo manibak ko ba? Patudo pistol mo. Molo nang serius so tuaw. Beres so madyo ka hubungan mo na asing. Una ang bedyo pa ko konta we ani burua di habem. Ubereng di Instagram di follow ho do pe si Luna Maya do si Agnes Monica. Segera unfollow. Serius do abang? Pura serang pola sukunon ni abang so dia perasa ko tu abang. Nga di bawa tu abang bay. Jadi olo madiga kita check in to hotel.